ko kore ke o whanga mohe tala malo e whanua mangahi tala whatapu dape o ku whatapu atu pa meheni ka ata whanga maari e goni ke o atu ai hamopol kalama ko ia ko e tufunga whanua alo au pia mo palofesta to e tase se o laftani o kuma i heni ke whahoka te tau proklama ko ia ke keni malo e tau mau e ahoni pia whataunga pe ku whainga maari e pe ngahi ngau e ko tau pe mo whahoko me pina pe ko e ngau anga ta wa'u mai ki he wike fo kamata foki e mahina ko sune ko e waiwanga maari e ia tau he whanonga ko ni tau whai tau whamalo pe ko ngā ko ta wa'u mai ki he waiwanga maari e tau ko e tau ki mau pe mana vai mo ui ki tau kau whataha proklama ko ni funga whanua alo au ki he wikeni i he ne pehe ko whiwhia whoke ta tali rei ai palofesa ki ken pela Australia palofesa te dasa se olaftan tadali rei koe i he ta proklama ko i he wikeni ko ilo i mena kai ke lava proklama we ko si na e whahau ko ki whaito ka ku ke i hanga ko e lau ko ke i ofa mai be o tua ka tikdau ka ke i hoko be ko ki a whatamake hoko i lava be hoko atu pe ta proklama i he wikeni whewheha ke palofesa pa ku whewheha ke ai ngā we pe meiken pelana Malo Vito uhoi wawako o kou whawhikai i he tausia ai fufua wike koene mahina koene ko siulai ko hain poka sune o sune o sune isa kaike ka kou whatulo watu i he talamalu o e whanua lo tumu e ako kai hoko ate ta proklama. Tau whawhita e pe e ua wau he mea kotoa pe pia mo e whainga maari e kotoa pe kui kai ke tau hanu pe te tau launga tau whawhita e pe tau whawhita e ki he ta hamai tau whawhita e ki he universi tau whawhita e ki he tau ngahi haa mo tau tataa mo tau toto o ko uhinga ai a e tau iheni i he ahoni. O ko ulelei be alusiani pe mo family ko e feto kaki holo foki o mo ui i mo ulelei pe mo mama ki ko konga anga maheni pe ia mo ui fahinga tangata pe aku te inasia. Ko ke pe ko ai fahinga ko lahiange hange ko au kai si yange ai fahinga ka koe mea koe oku hoko ka koe lelei bepa ko lawe pe e uhoi wawa o ku lau maare rei pe ai tahine ko latu fupe katuko aho ai tahine princesi pe ki he talawhika ulahi le ore o tonga ki Australia ke tui halangingie pe moi api kopo wono pe aku mau teu katoa ngā tu he weekendi ke whakaosi aki pe ia. Ai whawhilo aki koe whamanatu koe tau whitu. O ku whai mai ki keni pelani he weekendi koe ni, ai whamanatu e tau whitu o tonga high school i keni pelani pea mo Australia katoa. Nau whataha mai ki heni. Aia i he wikendi o ku whai kamata he toko naki pea aho pea whai polo he po uri pea whai malanga i he sāpate koe ku maupe koe whawhalangi koe tahine princesi ko la tofu pea katu aho pea koe palestini koe koristutuko atonga ko stuku whalukfua ko whaiwhikau toke tā whike i la mafi aia koe Palestinia o kunei heni pia koe ia une whai ai malanga i he ao sāpate. Pia koe Palestini whoki o Kristutoku Tonga High School he ni ko Lavinia nau whahu tuni tau pia oku tokoni kia Luisa Mairei la tu kefu. Ko Luisa whoki kau he poate elo au pia koe au tokoni Palestini pia whahoko i ato na kia lea te whito mo tataki Lavinia tuni tau ko Palestini ko lea e polo whahoko ia Luisa la tu kefu
pe malanga rewa fai whekau to ke tā whike ila i sāpate. Ko ia e ue wau ko e mau te ukātoa ngai pa ko mea maari e kei toko to whare mahake e peka o sai mai ko whea au ki ukau atu ki kātoa ngai tonga ai te whito ki he polo ai ha foi whakaha moa he pōtona ki e ke whakawhokia mālo. Malo bito, professor ko e mea whawhiawhia beia ko e ngahi o ngong koinu ko ke tuku mai me i Australiana. Pe mo e tuunga kui ai e ngā ue hena. Pe pehe ke te teu ko i e polo lahi ko i ko le stutuku whamana tua ko e tonga high school. Ine tuku ufoki i he ahoni professor ko e beki ka venga pe ua o ko ki wheo atu ke ta ki wakai kia ke whaha wakai kia. Pe ta foki lewa ke ta konstituto ne, ke ta hoko atuai i he tatala noa he ahoni. Uluaki pe koe ngofu i hopo e ua. Aia koe hopo uluaki, koe hopo koe hano whaka ilo koe e he whafafonga ko tonga tapu wha, mateni tapu eluelu. Ai sea koe wharearea me wharearea i he hiki wahenga. Koe puitua foki hopo koe ni, na e whaka ilo foki e he whafafonga ko tonga tapu wha, mga tuunga he ne tukua kii, o ikai ke velit, o ikai ke whakalao ke whai ha hiki wahenga mga tuunga he tohi abe takai. Ka ikai ke whai a hano area i, o tari i o mo ikai i whare area, ke nau whaha wakai ki ai e whare area ke pāloti, poka whainga tipeit, ka e whakahoko ai hiki wahenga ia o makatuunga i hono ave takai ko e whonga ngā maheni pe whukia ngā ke whare area ko nā pāsi holo he sea e tohi ko ni ave ke kau me mi pā ko hai kuloto ki ai pia ko e taimi ko nā whamooni me ai o tokolahe ka whamooni e ka loto ki ai i kai ke ka loto ki ai kulaure vai pange peha pālo ti kulaure vai he sea ko e o kutari paka tokolahe ka o tai loto e karewa ke whahanga au ke mea koe. Aia koe tohi koe ni ke whai a hiki wahenga na e abetakai pia na e tokolahi pe ka loto ki ai he kau tae loto. Kana e whai whakailo koe ni o mālohi a māteni he whamawanga lahi. Na e whai koe whakailo pia pe he whamawanga lahi o ku iai a keisi ke whahawakai ki ai pia tangi sea pa me whare rea ki he whamawatangi, pia ko o mai whai tūtū ni whamawatangi, koe makatuunga koe na tangi e sea, o whakaha i whamawatangi, o i kaita tonu ke kaunoa ai whamawanga, i he whare rea, e koe ngahi, koe ngā koe wahe koe ngahi mawhai, separation of powers, o ku takitahano whopehe i ai, tuku kehe ka kuai ha konstituto ne monuka, ka ko hinga ko fonga nga o ko whare area ka pa ko gia konstituto ne manuka o ka kaita tonu ke kaunoa mai ai whamau anga i fonga nga o whare area ke sea ai whare area ke na tari e whamau tangi o ku mooni ai tangi ko ni o whahe sea o ku kaita tonu ko gia ha konstituto ne manuka pe ko ia he kai ke hanga e whamau anga ke kaunoa i mawhai pure ko whare area neongo na e pena recommend i sea whare area, o te lele iangi ka pau ai ututu uni pehea tohi, ututu uni e whare area ke mahina, ahona na ea ki he kaha o, ka kona mo o ni he kai ke koita ton ke nau kaunoa, pia ku hao ai sea, he eke ko ia, pia ku kuarewa māten tapo e welu ai whamore, i he whamawanga lahi, mo whamawanga tangi. Ka ko ua teke ko haha o wakai, ke tu nga fui hopo ko ia professor. Malo abito kutui ko Casey Mahino benia na be ta la no kai ki moa i ongo hopo o ko ni pe na kulave pe i ku manatu i na kulave pe o ku le rei pe ke whakahoko pa ku le rei pe ke ave ka ko ia whangatuku aki ai fo i
ai foi tu pe ko nga hi mafai pure ai a ko me na manatu na lave ki ai fe vai aki mo feta ofi aki o mafai pure he ko foi tu mari au pitoia pe ko ena o ku alo o tautunga ki ai se al fare area i whakamau whamau lahi kai aluia o mālohi mai me whakamau tangi pea koe whita anua pea kuia ki whaka ofa ai mea koe judiciary koe whainga kupu whamau anga o a whanua whakonistutone pe whanua whatemukarati koe mea koku asimai mālohi a māteni whamau anga lahi mālohi ai se a wharearea i whamau anga tangi koe mea koku māri nau kau pea ia sio ke he uhinga nei hanga māteni o whai fui whakailo pena iai pe ku konga pou aku pe koe hae whahinga hiki wāhenga pe he alu ke tau tolu ki mui kai ke he whoke iai pe uhinga ia whakawharearea ai wharearea ki ai me se wharearea mai paremia ku kai ko hawhotu ai se wharearea koe whotu me hiki paremia me kabineti ke whai fui ai fo hiki wāhenga kai alu ki mui koe ke wau ke no whakaiki ki koe mea pe o hange asmai ka te au na ko uhinga pe he mahalo pe ka kai ke whapapau na te kai ke whahiki wāhenga he tau e tolu koe na nau whafoke ke mui koe ke uira pe nai os whai pe hiki wāhenga ka koe toi hiki wāhenga pe nia e uhinga ke koe ke umau le leike ka ko whok mai ke whamau anga mālohi a māteni i he whamau anga lai aia ko nea ko kumari i taimi ko tau alo ai ke whamau maalunga ange pe ko whamau kangi pe ko haa noto whainga ui mamani aia ko tau pehe nai ka tau kisio ange fui tā noa koe ai tau pehe ko whamau anga o ku tonu e ta whaaki a koe i he fo i whamau anga lahi ai na ma opo pe alele ngai te na fa mateni pe ne lava me ne kaulo ya o whamama ai whamau anga lahi pe lava e kau whamau ko ia o nautari ai launga mo tangi mo tuku aki ina prosecute ka pe me ta whaaki a mateni ai ko me ko kumari kia te au e foi hopo koe. Ka tau pe me foi hopo e ka. Mālohe whakamau a ngā he. Sai toi tange ai se a wharearea. Tau alu lewa ke whakamau tau pe he koe a whangatuku. Ai whakamau tangi. Tau o koe ki ai. O mea ko toa koe nei tau kawe he kau whamau i whamau anga lahi. Pea mālohi a mateni. Ko no whianga hanga i whamau tangi. Pea koe whehu i rewa o tau pehe. Aia koe mo o ni mo e totonu i he lao. O ku i kai makatu unga ia i a foi package oha ngā aue e taha. Aia koe mo o ni mo e totonu he lao, o kui kai ke makatu ngai a hange koe tala noa e kau filosofa i a objective truth. O kui kai makatu ngai a i a foi mo oni na e whai e foi ngā aue ki ai whakalao, mo whakaako, tau pehepe whakaako, i whamau anga lahi. Tā koe mo o nia mo e totonu i he whamau anga, o ku makatu unga peia he mea koe o ku tuku atu koe e he tawhaake o ku nau whai ai whakailo, pia moeanga e ngāhi evidence
oku relative, ai ko ku hinga ke ai, oku I kai tu mau. Ko anga mahene fo ke he tau kawe I koe o whakatotolo wha ko. Tuku ke he sae nisi, ka ko ku hinga ke o malae, hange tau tāno ai filosofia mo losika. Ko fo I mea ko talamai ko oku mooni, oku true. Pe e mooni pe ia te ia, pe oku ia e o mea o talamai oku mooni, ka oku malawa ke whakahalaki. Au koe o mooni tu uloa, ka koe o mooni o kulawa ke toi o atu me o mooni hange pe ko mea ko na e whai he hopo. Ka oku whia whangatuku pe e ua mawao pe he. Ko mea ko ka wako me ai me hopo ko ni, o tatau pe mo mea ko ka wako whare ako. O kia e mooni o ku tu umau. Pe o kia e mooni o ku toi hau pe mooni ia, la hita hane ase malai sai nisi, o ngahi malai whaitotolo whakaikiki. Toi hau pe mooni ia o ne tāmatei, pe tene whakalai, pe tene subtract, toi to o mai ha mea na e ihe osi mooni koe. Ai ko mea ko tau sio koe ki ai. O koe ai keisia e mālohi e whamau angalahi, pe toi hau pe o toi mālohi pe I kai toi ai hano mauea. Ko tui mahalo ko hau whakatata hange ko e hopo a eigno pere tui wakano. Mahalo pe na e mālohi e whamau angalahi, pe toi mālohi pe I whamau angatangi, pe na e fo I mahalo he, ko tui pe mahana e mālohi he, pa toi whailoi, pa toi haupo mālohi. Ka ke sio ko winga ko ai keisi o mooni pe he, pe totonu pe he, whakatatau ke whamau anga, pe mo kauloia na tau kawe e ta whaaki ke whailoa, ta whaaki tau kapo, pe a toi hau pe ki he whamau anga tangi pe a toi hau pe ai. Ka ko whakafoki mai e ua wawau. Koe mooni, mo totonu, o ku malawa ke hoko I he wheitu kotoa pe. O I kai toi liliu. Tau whakatata hange koe pe. Koe mea kotoa pe o ku whekuki. O ku antagonism, o ku conflict. Pe o ku toi malawa ke toi harmonize pe ai mea kotoa pe. O ku malawa ke nau whehangangai pa malawa ke nau toi whepopo waki pe. Koe foi whakarea ko ia koe foi mooni, o ku mooni ai pe. He ku talo no whakarea he kau filosofa ki mo e foi whakarea koe. Te vita ka Heraclitus. O ku whekuki pe a whepakipaki pe a toi lava pe o whekau aki mo whepopo waki. O ku strife pe a toi harmony. Pe toki haurewa u teori kehe ki mui he whainga mala e pe o mai ke ahoni ke quantum physics moi ha. AI moi hafo. O ku nau toi o mai pe, o tala mai pe ai foi mea tatau. Ai ko uhinga ko umooni ko ke te mauea. Pe peherema. O ku ai si doi simia, ko foi tu unga u lahi ke mea ko ka si ke mea ko. Lahi ke fe pak ka si ke fe popoa. Ai foi tu unga yo, lahi ke fe popoa ka si ke fe pak. Ka ko uhinga ko ne ha ko ki he hopo. Ko hopo ko ni na e mooni he kai tau pehe kai ta e mooni he. Ka ko tu e toi ai pe ke foi hopo ko ai hopo ko na I he vote of no confidence. Na e mooni he pe ta e mooni he. He ku ma popo no ato e mateni pe o ato he kau whafonga hange ko vote of no confidence na e ta e whakonusultone, he uhinga mo uhinga. Ka ke mana tu whang nau talat ka te koi ko huakawa meili ku o ku kauia he pare mia matao whakaata mai mo maasila pea o ku
Ko ne lava e a whai e mea kotoa pe. Pe kuiai mo ne ngāhi uhinga whakalao whakonistu tone ke malui aki. Ai mea kotoa pe ku ne whai. Pe ne lava o whakalotoa mo whakawhea loto se a ke ne tari. He ko ne tari pe koe he se a se hange koe vote of no confidence ko whia hoka tu pe kia. Ne ongo ngahi uhinga ke he nai kala noa i pa nā tau siwa ki ai. Ka koe tūtu uni ia. Koe tūtu uni e wharearea. E maare ho uhinga pe ai haho whainga whamatala mo whamatala. Ka koe ne a whangatuku koe he sea. Koe me e koe oku whakapuripuri ka. Koe secret ia o e wharearea. Ko ne au whangatuku e sea o e wharearea, pe koe sea e ko mit kakato ha mea. Koe mau kaimi pe whakala ai sia tamaki hatau to e talanoa. He? Aia ko whenga ke uhau ke e ongo foi hopo koe ni. Na e au whangatuku e hua kawa me riku moe sea e wharearea ai foi hiki wahenga. Na e au whangatuku e hua kawa mo riku, hua kawa me riku moe sea e wharearea ai foi keise no e whiri whaha loto. Tai loto. Ia koe umea katoa konu tō loto ai hopo, neongo nai malo e whamauanga. Ka koe au whangatuku o ku mahino mai, na e whakakonistu tone ai mea kotoa pe. Pe aku peheni e ku uhinga ki ai e uhoi wā. Na e ikai whakakonistu tone ia ka ai mea kotoa pe ia, e koe ngā nai umea ia nai whehala ke nai tau kawia te kautama koe. Ta tau pea ngo foi keisi. Ka koe mea koe o ku a whangatuku aki o ku whakakonistu tone i fofonga o i kau whamau mo whamau tani. Koe se ai wharearea. He koe mawhai a koe o whakapuripuri taha. Koe mawhai o se ai wharearea. Koe mawhai o paremia. Koe mawhai o tui. Pea koe foi te moe mawhai o tui whamau lahi. O kuiai ai u whakapuripuri o whakalere mo e whaunga e whanua mo e wheta au whiake ai mawhai, o ku i loto ia he foi kau taki koini. Ne tūtu uni pehe tu i whamau lahi o a whangatuku hamea, mau kaimi ai ngahi, tauti peiti mo e tālanga uhinga lerei mo e maari e mo e whakamooni, mo e whakamooni. Ko ne tūtu uni pehe e ki pare mia hamea, mau kaimi hato e whakapoto ma to ai uhinga e hakapineti. E me mipa o hakapineti. Ko ne au whangatuku pehe se a whareare hamea, mau kaimi hato e ai uhinga mo hato e ha, ha whakafofonga e whareare. Pea ko ne au whangatuku pe e tu i. Ko ngai fwoi sina whakatau taha eni, i e funga o e ngai kupu whakasosiare mo whakapolitika. Ko ne au whangatuku pe e tu i. Ko ne o sia. Ta tau ai pe nolo, ta tau ai pe a whatato kon, pa tau whahanga tau tore kai meni o tuku aki e kabineti. Tau whahanga tau tore kai meni o tuku aki e pe nolo mo e isa mo e whatato koni. Tau whahanga tau tore kai meni o tuku aki e wharearea. Tau whahanga tau meni o tuku aki e whamauanga. Ka koe tui whamau, pe koe whamau lahi o e aha koe au ne tatake hopo. O kua whangatuko mea kotoa ki he pure aiha, ai toko taha. Koe poinia koe ko toi whie tāna ki atu i he whihi. Te tau tala noa he pure ai kakai, mo pure ai toko lai, mo pure ai wharearea, mo pure ai kapineti, mo pure ai whakatato koni. Ka i he whaka o singa a ho, ko toko taha pete ne hanga o mai e whaitutuni. Whakawoki atu e uoiwa. Malapito professor, mahino pito e whamatala ke whai. Oku maari e whakewhi hopo koe ni ku tala noa ki ai, hange koe beteki koe ni ku ki hanga o whahoko mai. I he taim koe ave atohi ave takai na e loto ki ai. Pe na e whakamoon hingoa ki ai, ai ka whafonga whalearea e toko tahawalu.
Pea i kai ke whamoni hingoa ki ai toko walo. Ko toko walo koe ni na i kawai ai sea wharea rea lot whanua. Pea mo māteni tapo elu. I kai ke whamoni ko kohe tohi abe takai. Ka ko hinga whoku toko lahe toko taha walo na nau whamoni ki ai. Pea tali rewa a hiki wahenga koe ni. O hesea, o whahoko rewa hesea ku tali ku loto kia toko taha walo. Pea hoko atu koe ni ai ono whahoko ko hiki wahenga o matuunga i koe hopo. Ka koe ki statistika peko manatu i hake he ihe ni ihi koe ni nana whamooni mo i kai whamooni koe ihe. Aia koe whamooni e toko taha walu i kai whamooni e toko walu kaua mateni mo sea. Koe. Maarie au pitoia. Aia koe tama koe na ne whai whaka ilo, o tama koe na ne whaka ata, ko nea kou maarie ai, na ihe waka tataupe. Na ihe tataupe te koe kai ke whamooni, ka koe uhi ngā whoki ko loto e toko taha walu, pena e whai rewa he sea tu uni a koe ia, ki o whakatatau ki he toko taha walu, ki tari hiki wahenga. Aia koe toi mea kou ke tānaki mai ai, o ku malawa ke whai e sea, ai foi tu uni koe loto e toko lahi. Loto toko, koe. O ku malawa ke whai e sea, ai foi tu uni, ko e nea whangatuku a ana iha ane whiri, ko i ngā koe na tula e whakataha, pe ko e ne whai koe mālohi ai toko lahi. Aia e toi tānaki mai rewai ki he ku poini pe pe he rewa. O ku iai e mea o ku tu uni ai toko taha pe ke nea whangatuku, pe o ku iai e mea o tu uni ai toko taha koe makatuunga he iki nima ai toko lahi. Aia ku toi mahino angepa ku toi tānaki mai e ke tā nona whai. Ka koe, kai e tu watu e uhe wao. Aia koe hopo whika ua pe whukeni na ki kamata tā nona tau si tā noa pe ki ai hopo koe ni i he bonds, i he vote of no confidence. Ai whuki nai whakailo he toko fitu, ai sea wharearea, ke kai ke whakaata, o pehe o tukwaki, o ku manuka e kone stutone, ke kai ke ni whakaata koe ke whai tipeiti. Pe toki whai koe ai pāloti. Ka ke i he taimikana nau alwa ki whamawanga lahi, na e ikuna sea i he whi hopo. Na e ulungia ka whawhonga toko fitu. O mātuunga pe i he taukapo a sea. Taukapo a sea o ki kai ke totonu ke kau noa i whamawanga lahi i he tutu uni a sea i he wharearea. Koe mawhai pūre i e taha whanua. Pea na e tangi rewa ai toko fitu koe ni ki whamawanga tangi ke te wakai i e tutu uni. Pea lotonga koe ni a whahua tangi ko ia holomui rewa toko tolu mi ai. Ai ako piveni, piukala, koe whawhonga moare whi nau, pea mo kāperi lanu mata. Nau holomui rewa me he tangi, kai toe pe toko whā. Ai ka whawhonga kakai, o hoko atu e tangi o alu osi, pea tutuni whamanga tangi, o kai kia mawhai ai whamanga tangi, ke nau kau noa, i he tutuni e sea, i hanu whakalere wharearea. Aia koe taimikoina e whae koe tutuni ke totonge mo ua, o ku totonge kato he toko fitu e mo ua i whamaonga lahi, pia totonge he toko whaa koe na nau hokot ke tangi, ai mo ua ko he whamaonga tangi. Ai whamore koe sea mo ni loea mo ni whamata. Aia koe ngofo i hopo loa e na i kuna loa pe sea wharearea i hopo koe ke bonds. Aia koe mea ko toi whia alu ki ai e ua. Kata. Koe mea ko toi whia alu ki ai ai mahu inga. Ai mahu inga kata i he talamai e sea, amin talamai e whamau anga. Koe kau ia he poini au whangatuku na nau tuku mai, ai i kai ke whie mau ke nau kau noa, koe au whangatuku, koe o mai rewa ai fo i se tesi kau potu taha koe nei uhinga ono whauai ai ngāi kupu koe na.
Kai. Leongo ai ngā i whakauhinga ke ho e ha, ka oku whakangata pe, ka oku kei whakangata pe, Kai. he koe uhinga whoki, so ke mea na u whatonga ine whakarea mai whamau anga, ka pau na e ue sia ha mea he koni stuto ne, Kai. Aia koe maari e koe ai mea he koe whamau anga lahi, pe hau koe ki he koe utari he o kukehe, koe utari he o kukehe. Ka koe whakarea koe na ko umau atu nei kau i tu uni koe ni oi alu ke whamau tangi. Tatau pe maa loa mo keisi. Ka pau na e iai ha mea na e ue sia. Kai. I koni Ma tui whau ne, he koni suto ne, man tui whau ne whaalo kau tamao o ai whare i ki whamau anga panau talange kui ai pe ai whainga maari e ke nauhanga o hoko ate fui keisi. Na nau whaao e ke kia ki mua. Aia, koe tau pe he. Nai o mai nai he whamau anga i he nau whaare i ko ia hatari to tonu, pe koe nau omi pe ai tari ke toki vete pe ai ki fisi e aho ko ia, ka o kuiai pe ai mata kuiai e keis ke nau hanga o eke. Kai ke tau ile tau tole foi mea koe. He koe mea na kulawe ke hongo keisi lo wa nana o fai kumi whare e me kalauni pa na o kumi whare e ke whamau anga. Nei wha asi mai o mea koe. Pea koe uhinga koe na loto lahi koe ke hoko atu. Aia mālohi a mateni he, toi eke ai toi tangi ai sea whare area he whamau tangi. Pa koe keisi koe na mālohi pe ai sea ai mo hua kawa meiriku, kai toi tangi kau tama. Nana ulaki alu ka ke whamau anga, ai keisi a vote of no confidence. Koia. O mālohi pe ia mālohi sea mo hua ka meiriku koia. Pea koe nau toi alu ni ki he, aia koe ngo foi keisi ke rewa e natula. Mālohi e, pea mo oni, pea nai totonu. Pea toi alu koe ki he mālohi pe mo oni pea nai totonu. Koe foi keisi koe mālohi e a mateni pea alu ki he pea mālohi e whafofong a e sea. Igno pere whawhanua. Aia koe maari e neongo nei kaua igno pere whawhanua he whaka ikai ke hiki wāhinga. Ka kuopau ke ne hanga o toi e ke i hono ongo he ku foi. He kapau he ikai te me e ke i ke whamautangi e tuu ai pe i he historia na e hala e ne foi hanga o ao whanga tuku e ia ai loto e toko lahi hange koto e tānaki mai ai toko tahavalu. He ku malawa ko ku pehe koe tutu uni e toko taha. Neongo koe loto e toko lahi ka koe toko taha te ne hanga o ao whanga tuku ke toki lava e rewa o tari ha foi mea pakohono whamatala ana e pehe na e ao whangatuku he sea ai loto toko lahi. Na e ikai ao whangatuku he sea ai loto toko lahi ko uhinga he na ea e mea na e whepaki ai mo koni stutone. Koe angai koe hao no tala no ai. Kai ke ka koe mea koe niu mahu inga au pito he neongo whakaluku fua e o mea koe hoko koe mea maari e koe tala mai e whamau anga. Na e ikai mau i ha mea he koni stutone, pea he ikai ke nau kau noa. Ai e te kau pehe e uoi wawau koe foi exercise mau kaimi pena e hoko, i he mea koia, i he mea koia ai keisa mateni pea moe wharearea moe sea, te koe anga pe ia oi mea. Ka koe keisi koe mahino au pito. Ma lohi ai sea mo ka meriku, ma lohi e whamau anga lahi, ma lohi e whamau anga tangi. Aia, koe ne tuu reo oku ikai ke tauto e hanga e tauto o e kea.
pe tau to e taut, pe tau to e vei wai ai fo I keisi ko ia he ko whakatou māloi me to e ao whangatuku ta tau pe e whamau anga na I kai kia ha mea na e hala whakakonistu tone pea he I kai ke kaunoa whewheka au pito e mo foi se tesi ko ia na I kai kia ha mea e tae whakakonistu tone pea he I kai ke nau kaunoa aia whe maorea ke tau punau katoa ke he kapahe kai ke tau tari pa tau punau katoa ki ai e tu pe foi case pe ia te ko mea pe ko mea ko to ko na fai I foi hopo no confidence e foi hopo ko ia ko mea ko to pe na fai he foi a ko ia e to lava pe hoko mea ka tau pe te lava pe pe atu o ku hala ka e tari aki pe ai foi hopo ko ni e tari mai pe e apare mia mo asia a ko ia oku I kai ke hala ka oku whakakonistu tone pia. Hena e osi ai foi hopo pe he. Pena tala mai whamau oku I kai ke aha ta e whakakonistu tone ai. Pea oku I kai whekau noa ai whamau. Koe separation of powers oku pe he e kau filosofa lai me kau loea lai. Koe foi mafu te fuaia o konistu tone, o pure ai konistu tone, mo pure ai lao, pea mo pure whakatemokala. Pure ai lao, pure whakakonistu tone, mo pure ai temokala ti, pea mo pure whakatui, konistu tone whakatui. Kono mafu te fua ai foi separation of powers. Ka pau hei kai ke aha foi mea pe he ia e uhoi wabao. Mau kai me tau tānoa tau tolu he pure ai lao. Mau kai me tau tānoa tau tolu ia he pure ai toko lai. Mau kai me tau tānoa tau tolu he ha ataki tua mo he ha e urea ko ia. E nau tau ka vehe au ni. Ataki tua mo ia. Ka pau he I kai ko mea ko nā whakatuku ai koe he kau kama. E John Locke pe mo Charles Montague ai fo I mea ko nā koe kau koe ko Thomas Hobbes na I mo ai ko ngai whakau ana na whangatangata pe ke government pe ko ngo tama ko ni mari ko I kau filosofa na na fo me ko ni ke te au ko tama ko Charles Montague ana whakau o separation of powers fika ofi aki mo fe vai aki mo tama ko John Locke ko ngo tama ia filosofa mau inga taai ka te au he whaunga o te mukalati I ono pōni. Ko ngo, tau pehe ko ngo tamai mo onia ai konistu tone mo te mukalati ono pōni. He ko foi mea ne whotu mai Charles Montague. Nane pehe, ka pau he kai ke whotu mai foi mea ko ia. He kai ka hano aunga he u mea ko toa pe o tau tala noa ki ai. Patau sio ke mea ko ia. Ka pona kai ke ha separation of powers. Ai foi whewa aki ko ia. E whainga ta amoni ko I kepe he aha ko toa pe ai executive whare area te amo whamaua. E kai ke ha mea ke ne lava fua nau tō. He kunau ta kaha whangafu mawhai pure la lahi ke I u area pe nau toi whikau aki. Pe toki huma rewa, ko mea tama ko ena nofo pe ia I government, I politiki. Charles Montague ko ne foi whai to'o, te mene medicine ia na ne o mai o whai to'o ake ki tau tolu ai politiki, demokrati mo constitutional monarchy mo hape whanga pure whakonstitutone. Ia ahoni mo kahau. Pe huma rewa tama ko John Locke. O tānaki mai rewa. Tala noa ko toa kau filosofa ki e ha mo e ha, whakakongo konga e ha mo e ha. Huma rewa tama ko John Locke. Pe tama ko filosofa ko Bertrand Russell. Ko tama ia a John Locke na ne hau. O mai e fo I mea I kai whakangatangata ke politiki pia mo separation of powers.
Ka ne o mai fo I mea ke whakahu ke koni stutone, ma ai kupu kotoa e society mo e whaahinga e tangata. Ai ko ne fo I tolu fo kia na ne whakahu mai. Ki koni stutone mo e te mokalate o na pōni. Maho inga opi. Ai ko life, maho inga mo ui ke tau whaahu ke koni stutone. Liberty, maho inga tau atai nā ke tau whaahu ke. Whaahinga mo ui pe, whaahinga tau atai na pe. Pea mo e property. Maho inga ai koloa ke tau whaahu ke koni stutone. Koe whai tukutuku lau mea koe a John Locke, pehe koe Bertrand Russell. Koe tau potu tahaya ai tukutuku lau mea a filosefa ki e mo ui e whaahinga tangata. Pea o ku tau toki o atu kau filosefa mo tau tolu. O tau kai mo inu lai, mo tau tānoa te mo kālati, mo tau tāai e ne uhinga. E koe sio ke whai kau whaosi e uhe kuwa. Ko hinga koe ne whekau aki mo tau tānoa koni stutone. Sio ke mea koe a Charles Monster King. Oku I loto ia he tau koni stutone mea tau whahau. Koe vai anga e tau hanga o whakasansani mo mono mo kapi hina e osi iai. Ai koe ko whahanga whamanato atu. O te tau o mo tala noa pehena e toki o me mā. E hai mo hai ke koni stutone. I kai. Koe kapi pe mo mono koe o mea bea ku whai. Na e os whakoto e foi mafte fua koni stutone mo e te mo kālati mo pure whakatui. Koe separation of powers e tau whahau. Foi wahe koe ni o I e tahawal whinima. Sai. Koe foi wahe koe a John Locke. Mo ui, liberty tau ataina mo koloa. O whahu mo e tau whahau koe konga tolu pe e tau koni stutone. Koe tau mea rewa ku whai he ahoni mo ane afi mo e kahau. Koe tau kapi mo e tau mono. O te tau tala noa loio pe he. Koe tau toki o mea ke ai ate ngai fo I mea. Koe ia ke koni stutone he na e whakapo uri tau fu koni stutone na e hala ha mea pe he. Moni pe he na e tānaki ate o mea. Ka koe whehu I. Na e osi I ai e fo I ua koe ne a John Locke mo Charles Monster King. Io. Pa koe mea ea koe ke tau whamalo. Io pa tau whawhekai. Na e ka kato e u me ai. I kai. Ko tau whatongia re vai me kuonga ke tau mono mo kapi mo whakasansani. He ku osi I ai pe. O kui kai koe tau to e to o mai tau to separation of powers me Britania mo Amerika mo ene whakahu ki ai. Pa koe tau to e to o mai life, pe mo liberty, pe mo property o rights o ai ki ai. O kusi ai pe. Au tau monu I ai e uhinga koe. I e kulawe I ai. Whakafoke. Malo apito, Profes. Pa malo atu he lawa e whamatala ko ia. I he konga hanou a koe tau hopo. Ka koe ne tu koe ni mahalo koe ta tunga taimi, te taki alu ki he ta koni stutone. Ko hinga he ku I he konga tene ta taimi. Na tangata foki I he programa whakamui I he kupu fitu noa. Aia koe ta koni stutone, koe kupu fitu taha eni. Te ta hoko atu ki ai. Aia koe kupu noa na tangata ai I he ta programa ko osi. Aia ka ta hoko atu ki he kupu fitu taha ka u whafoki atu ka koe. Ia koa wen ko lere I voki ai fitu taha. Ok, koe. We, si koe mea whapaparangi. Tatari ke utu e hake ai koni stutone whatau ngā. Koe, ia. E o vava arwa ke koni stutone whapaparangi. Koni stutone. O koe. Koe hako au ta alu ki ai. O ta kupu fitu taha he tai nimi. Ia, kupu fitu taha koni stutone. Oku ngofua ke whakahifo hano pere o e wharearea. Ka iai ha whafofonga e kau no pere e whakahifo, e I he kau no pere ke whiri hataha ke whetongi ia I wharearea. Ka I kai more ai hono hingoa e iki, e ko hono tofi a, ka pau oku I kai koe tarisone e koe angatu. Ai aku maari he koe foi se tes whaka osi,
Ko umea ni ko o puaia e me makehe koe a e ki no pere. He kai to'o no hingoa, ia ane mau lao, pe ka pau pe ko ane whaihia i whare area, pe ko ene whatongia minista i e whare area, pe e kabineti. Ka pau e hala ia. E malawa ke whakahifo ia e whare area, pe ko whakahifo ia e whare mia, ka koe ka noa pokengi whare area. E malawa ke whakahifo, kono whakarea e kaha o kupehe. Neongo pe koe hala, pe koe ha COVID, pe koe ha hia ha eki no pere. Tene whai he whare area, e malawa ke tuku ia ki tuku. Tuku kehepe he kai to'o no hingoa, kono uhinga. He kai to'o no hingoa, ka pau oku i kai ke tarisone, pe koe angatu. Ka pau kai ko hane angatu, pe ko hane tarisone. Paku sai ka hoi no pere penai. Whakahifo mo nau lakanga, tuku ki tua me whare area, ka au kai ke more ai e nau no pere. Nai no pere tako tui nai to'o. Mahalo ko eik no pere veikune, nai to'o e kamatui, pe kutonu e kumau pe whanofo rewa hanofoha. Ka te whaitontonu me pēr tako e anga ia e kumanatu, ka koe anga mahenina e stuhifo foke eik no pere, ko tui ko lasike, ko eik no pere lasike na e tuku mai ki tua me sea e whare area, ka na ikai ke more a no hingoa no pere mo ene mo ni ngahi to ton no pere ko toa pe. Ka kui kai ke umau le rei ke a veikune, he ko ngā whoki ko anga tu mo e tarisone ia he kupu fitu taha haine tok malawa i ke to. Ka pau o kutonu e kumau, ka pau nai to ono hingoa. Ka pau nai tuku pe ki tu ata koia pe. He nai kai ke tarisone pe anga tu. Ka pau nai to o hange ko kumana tu. O kai ke umau le rei po ko hae uhinga ko ia o ke he me he tarisone mo e anga tu. Aia koe umea koe nai koe mea koe nai toki hoko koe e ue wau. Ai hange kou ki tari tu koe a hua ka meriko mo kabineti koe ke kamatui. I e fo i toi. Na e te eki ke rea mai hao ki no pere ia. E toko tolu kona mea nau i loto. He ka pau na nau rea mai hange koe rea a sami vaipulu mo pare mia mo hai. O hange unau tau ngutu le rea tu mai. E hange re vai au nau fihia he anga tu. Matui koe tarisone mo e anga tu o kuna kāinga pe ana toi ke. Ka koe kau hoi ki no pere toko tolu ko ia aia ko fohe, ko whaapapa ka nau tolu. Ko tuia fitu pe mo vaea. Na nau nofo pe nau tolu i loto e kabineti o nau pou pe ke e pare mia i nau whai ho nau whatongia. Ka na ikai ke nau rea mai. He ko tui ka pana nau lea mai na nau mei tō mai nau tō ke tawha ake o e angatu. Nengo na nau angatu whakalongolongo pe. Nengo na nau ki whakalongolongo pe o pou pe ke e pare mia. He koe foi lo sika koe mea koe au pe he. Ka pana ke whakalongolongo pou ke pare mia. Koe mea e ua. Ko ho whai ko inga ko ho whatongia koe kabineti a e pare mia. Pe ko ho whai ko inga ko ho pou ke ai ka kai ke pou ke foi tohi atu. Aia koe uwhehu i whokia e o atu. Ka kutau tui na e kai ke whihia ka wai no pere koe a mea he nanauanga tu whalongolongo pene te ke anau lea. Ka kou whaapapa tau ka nau tolu koe anga e tau tala noa. Ke kupu fitu taha pena e ko whehu i nanau kau he anga tu o kui kai ko hatari sone. Ka koe anga tu koe na tai mea ua e na ki ke ai. He na e hange ko wanga tu foke kapinetia hua kawa meiriko pia mo vaipulu
e sa mi vai pulu me kau tama koe nau ki ai nau wha ki tau ngut. Ai koe foi mea fo o fo gea nau wha ta anoa ki ai. Ke e ta polo kalama. Ka koe kau tau pe koe anga tuu, pe koe anga pe o ki i tes ka o kui kai ko hanga tuu. Ka koe mea ia e uho i wawau he foi hao koe ke hanga tuu o kou pehe o ku fie mau ke whakarerei i ai foi mea ko ia moa ane toi hoko. Pe o ku o stapuni ai vahe, ai chep tape ko pesi ko ia pe ikai. He o ku ikai fie mau ia ke asi mai ha whahinga whootunga pehe meha pure anga e pare mia mei tonga o ku hange ku ai e nau whaka uhinga o whakawhepaki ke tui. O kai ke pe hato ko whakalai ke tui. Ko hinga ko constitutional monarchy o kai fie mau ia ke asi maha mea pehe. Ko mea whakanga au e ia ka kuiai hanau te wholofolai o ku whai e loto whare. Ko hame ia ke whakaasi. He ku tapu ia he lao constitutional monarchy ko ku poini. Ke ilua taileni nai tō whaila te pare mea taileni ko i tau ngutu ke tui. O ku whai hono whakailo pe o ku very serious e ke isi ko ia. Ko poini ko nau whaatu atu ki mua. Pe o ku kai ke peha Britania i hei ke tō mai pare mea lau mai ke tū i he papiriki. Pe aha ne tau ngutu. He o ku whai e mea ko ia i loto whare he pule lulu ko toa pe. Pa ko ku uhi ngā e uhi o vau. He o ku i kai sa ia ki a constitutional monarchy. O kai ke pehe ia ko sa i pe ke tui. O ku i kai ke sa ia ka tau tolu ko toa ke tau nofo ha pure anga whakatui. O ku tū oni mai tū i pe a tau ngutu ape ai pare mea me whare area. O ku i kai ke healthy, o kai ke moui lelei. Ko hono omi e whahinga mea ea ko ia ke he whonua. O ku i kai moui lelei, o ku i kai healthy ea ke he whonua. He koe mea ko ia o ku whai whakaloto whare ia. Ko uhi ngā ki he mau luta ai whonua. Koe mau luta pe ma mawhai pure tu i kai. Koe whahinga mea ia o whie mau ia ke ua asi mai e whahinga tō o ngai a ko ia ki he whonua. E ku o ku kai ke moui lele ia ka ki tau tolu katoa pe. Ki tau nofo ha whonua pe. Pak whe mau ia ke whai tō o ke ua toi. O whapena as whai tō, koe ke mau au ki ai. Ka koe ta, ka whawhoki atu. Koe, professor koe, koe hopo whoki na ki tala na whoki hopo koe ni a veikune. Na kai ko hanga tuu ka koe, ka matina toki li riu whoke tau lao ki mui, koe ngā na toki li riu e lao ia ki mui, o ka pau e mo ua ai no pere o laka e ngai popula tau e ua e toki to ore wa hana hingoa. Ka ki mu a koe ke ririu mai koe e tau lau ki mui mai koe ia. Koe ni mo ua no pere he whakamau a ngā to ore hana hingoa. Ai nai mo ua e no pere hana hingoa. Okay. Sai au bito tama o hake foi mea koe a e ua wau. Aia, na e mo ua he whamau a ngā to ore wa hingoa. Koe ia, koe. Okay. I pe toki liriu mai a koe ni ia o... Tau ia ua, Ai na toki liriu ia he taimi koe na e se ai koe a tuila kepa he whare area. Whai koe o oto hopo koe ia. Na e liriu he taimi koe he fui tou taimi koe ia. O ririu rewa ke nau toki ova e nau mo ua he ngai popule whamau ngā tau he tau e ua e toki to'o nau hingo. O, ka anaki mai moia ke mea koe ni ke la wanga tuu koe ni moi tarisone Ia. O, whapit, sai apito e whamanatu mai mea koe. Koe. Ia. Ka mahala te tā whakaose ake kuwhitu ua. Tohi ai whare area. E tauhi ai tohi o ngāhi area ai whakataha whare area, pe e tohi ai hiki nima ai kau whawhawhonga taka i ngāhi mea na nau loto ki ai, pe mo ngāhi mea na e ikai ke nau loto ki ai. Aia koe mea mahino au pito pe ia, koe tauhi ai tohi ai ngāhi a lea,
ka se te i ai whakataha wharearea pe ai toi ai hinima ai kau whawhunga tangtahi ngāi mea na nau loto ki ai pe mo ngāhi mea na i kai te nau loto ki ai. Ai a koe mea ia o kumahina koe taimi foki koe nei kai ke whamawhola mai tau wharearea na e hangea koe ha mea privacy ai whakataha i ai wharearea. Pea koe hange koe hiki nima. Ango ngai mea na nau lea ki ai, ko ngai mea na nau loto ki ai, na nau tae loto ki ai, pe na nau hiki nima ki ai, pe na kai ke nau hiki nima ki ai. Nei hange pea he kau tupu hake. Ta koe oku i kai ko ha mea privacy. Ia koe ko ha mea ia ke ai pe ia whao ngata ka nau tolu. Ta koe wharearea i constitutional mo e democracy, constitutional monarchy, pe koe democracy, pe koe na whataha i na ua. Koe wharearea, koe wharea oe, koe wharearea pea moe whonua, moe public. Koe mea kotoa pe o ku hoko he wharearea, tā o ku ikai koha mea ia koki nau tolu pe ke nau ilo ki ai, ka koe toki hau rewa ai teknolosia, moe media, moe umea koe ai nau mālohi mai. O tala mai ka tau tolu, koe mea koe ia, ko nau tolu nau whaiwhi whatongia ko ia he parliamentary democracy ka oku toe iai a e tau ataina mo e tau totonu ke tau ilo ai u mea oku nau talanoa ke ai mo nau area ai mo mea mo whahinga oku nau loto ki he whoiwhokotu mo i kai loto ki he whoiwhokotu. Aia koe mea aia, koe hange koe ai koe ai hiki nima whakapuri, ai hiki nima hako anoi, ai whaloto tae ana no vote of confidence. Ai koe mea koe ia, hange koe oku wongo oku whakapuri i e tawhaake taha. Ka i tawhaake taha oku i kai whakapuri. He koe kapana ke whakamawhola mai ka tau tolu. E hange o whakapuri i he ko nau tolu pei wharearea mo kau ngā ue. Ka koe uhinga koe koni stuto ne koe ai e fwoi tau ataina mo to tonu a nau tolu pea iai mo tau ataina mo tau to tonu ke tau ilo atu ki ai ai na tau mamata atu ki ai whamawhola hanga tonu mai. Aia oku hange, oku privacy, ka oku toe atape open of publicity pe oku atape ki he whonua i e. Hange koha fo i paradox, oku unu ke o whipa toi unu mama o pehe ka imtatao. Hange koha oku pehe oku, tau tā noa ke kupu koe ni whitua, hange koha oku pehe oku whakae ki nau tolu pehe, whaloto whare i ape, ka oku toe atape. Ki e whonua, koe kupu whitu wai. Aia koe, tohi e mea kotoa. He kai koe wharearea koe ai peke tala noa pe tae tohi. Koe mea kotoa pe, koe kalake, koe ne tangutu, tohi nima, no, tohi mea kotoa pe o gulea aki. He kaukalake koe ako kaukalake tohi nima no. Aia koe mea tohi, ai mea kotoa pe tauhi ai tohi o ngahi area ai whakataha. Area pe ai tohi ai. Ko mea kou tau pe he tau alu ki he tau whakataha nai whai ka sepi oi mahina whi. Ko mau ingai ai ho mai writing culture ki he oro. Ko tau anga whawhanua mo tua na kai ke tohi a mea. Ko e ilo kawa mo tau mawhakawa o kai ke hiki a mea ta. Ko tau tolu ia. Hiki pe he puka mo e tūkunga o e tau manatu. Hiki pe ho tau ata mai. Tangotu koe whakatūtū koe fu ilo ai fu tau mawhakawa. Hala atake a mea na e tohi, he laulau senturi. Pato ki ombe ka uparangi me ka whaito tolo tohi. Ka koe taingu au whae fo i ou au. Ke kia a mea e tohi. Tohi ka atoa pe he loto ange koe lau. Tohi he loto mo e ata mai. Pea mo e tau mamata atu koe ki ai. Koe mea pia te ne puken. He koe tau talanoa koe whai upehe.
Koe fo I tau mawhakawa. He tau wheo kun salo tēnā, pehe ai e hai. Nai malanga ai he, aia koe tau ororope, orare tipe. Ka koe whare area, he kai ke pehe. Koe haa koe fo I rea a paula pi veni na e whai he mahina ku o si. Ke whamanatu anga hataha, I kai. Koe o atu peo puke mai. O, koe fo I rea na paula pi veni na e lau ki e na ne whaangai a e kino pere ko mea. Na ne whaangai a e fo I ka veinga koe ha. Kai ke ua wā te whafoke atu. Malo pito, palofesa ko tui mahalo ko e ta ngata e ta proklama he ahoni, ko ngā ko e osia ta taimi ki he ahoni, talawa ki talanoa atu he kupe ua ko ia, ka ta toki hoko atu I he wike kahau, ka te o atu pe, papa waha mea o ke loto, ke whama opo aki, ka ta toki mawahea. Ia, maro bita, oe wa, ko whamalo atu e lawa I ta porokalama, whamalo atu ke mōtoro mō mea mai, mō kau mai, mōtoro te mō mea mai ke porokalama koe ni. Koe mea lahe tau wako me ai me konga uruake o tau porokalama, ai ongo hopo ko ia, pe aku tau fia, koe ongo hopo ko ia kua os, ta tau pe koe ha, tau ngā uno atu ki mua, koe mea pe kuongo ke ongo hopo ko ia, koe totongi mo ua, koe tā mo ua, mateni ta whaki koe, tā mo ua e kau whafofonga e ta whaki koe, ka koe konga pe ia oi hopo, mālohi mo I foi, koe ia mo foi, pe a whai e totongi, kai ke ka oku, ka koe a whangatuku pe ongo hopo ko ia, ke te au, ongo hopo le re ia. Ne ongo ku mālohi pe pure anga ia he hopo ki e whiri whawhaha loto. Pe a mālohi hea mateni pe a fōi he. Ka koutui e ua I wawau, koe mea pe kou whiri whakarea, na I kai ke whai e mateni ia mo kau whawhonga haanga o kuhala, pe ko haanga o kukovi, pe ko haanga o kai whakonistu toni. Ko hanga pende kusiona e whai se nau whainga, e whai e ano whakailo, pa whai hopo. Ko mea koe e tolonga koe a historia, e tu e ongo hopo koe ni, ke na hanga hulu mai hatoi mea pehe, mo whakatolu tonu hatoi mea pehe e hoko e kahau. Kono le re ia ai, kakaki peho mou stoisi, o mou furungia, pa mou totongi te pa mou pehe pe. Sai peke tau totongi e ko I ngā koe mea koni kau whai koe mea le leike e whanua mo kahau. Koe whakao si pe koe ongo kupu koe ni tala noa ke ai. Whawhawa pito ai ongo kupu koe ni pa ko ke te ahu toi mea tānake ongo kupu koe aka ko whamalo atu pe e uhe wau ke lawa e rea prokalama pe tato ki hoko atu I he wike ka au. Malo o whai ka te koe pe mo tute mo whaamiri malo. Malo pito, profesa, po malo atu he lawa e prokalama koe ahoni. O whatu ka te koe pe mo ngau e whai ken pelana, toki sioho I he wike ka au. Malo o whatu. Whamalo atu e kainga, ko ngā koe lava ko ia ke mō kau mai he prokalama ko ia o hoatani, tala noa I he prokalama tu funga whanua alo au, ai o ku whahoko atu I hoatani. Ko e whamana atu pe, e te mō tolu ko e hoko ko ia e ono ai whiawhi taimi anu silani, ko hoko ai whitu atonga, o ku whahoko atu e tau prokalama ko ia whatu whanua fo au, pia mō Paula Api Veni Piukala. Ko e hoko ko ia ai taha ho ata apongpongi, ko e whawhangu ia saione, pia hoko rewa ai tolu e whawhapongpongi, ko e tala noa kom politikare, pia mo palofesa I noke huakau. Ko e whawhangu saione, pia mo whaiwhekau sares waka. Ka ku whamalo lahi atu mō kau mai, ka mō mea, tau toki whelongo ake ai whiawhi I hoko ai ono.